Hey guys, welcome to another Learning for Free video where we're going to be touching on some more fantastic Afrikaans activities. Alright, and that's it. Our most favorite activity is fill in the blanks of fill die blok. Now, today we're going to kies die regte posisie voor op die blok te sit. Now, what you need to do is you need to look at the pictures here below and you need to correctly place the right positional word in the blank space. Right, so we have 4 pictures here and we're going to go through them one by one, and your task today is to put the right positional word or the posisiewoord in die plek of in die blok. Okay, mense, kom ons gaan. Die eerste een. Daar is 'n skaap die kooi. Nou wat's die regte woord? Okay, kom ons doen. Daar is 'n skaap something die kooi. Okay, so kom ons kyk. Waar is die skaap? Dis reg. Die skaap is langs die kooi. Dis reg, mense. Baie goed, baie goed. Volgende een. Die hoender is something die strooibaal. So waar is die hoender in hierdie prentjie? Die hoender is voor die strooibaal. Dis reg, mense. Baie goed. Die volgende een, die derde een. Whoopsie. Die vark is waar? Die twee bome. Dis reg, mense. Die vark is tussen of in between die twee bome. Nou die laaste een is die perd is something die trok. Wat's die antwoord? Die perd is voor die trok. Aha, now if you said agter, dis vergeet. Maar die perd is voor die trok. Voor beteken front, in front of. Agter beteken behind. Alright mense. Okay, jy moet geniet jou Afrikaans and have a wonderful evening.